Om Swastiastu. Suksama anduk galah sane kapijar ya. Sane mangkin tiang jaki masako sane mamurdu. Perdanda baku. Ada cerita kedis putih membau lantang. Ia badan icana. Jani kacerita icana sedang masayuban di luar punya kayu ni gede. Itu sambil lama kipat pola doleh nade hama-hama. Maka lihat ia tuh. Itu ia napokin telaga. Ani keadaan telaga kemudian di telaga ni itu liu misi antik-antikan bangga sarwa warna-warni miik ngalop asri pisang telaga ni lan di tengah telaga ni liu medaging api gede-gede ada masih itu pele akrek kira nangin di cana uning berdua kejengat lihat pesan mana nabukin abeli tipu ia semua makan aja lakar ngamah pele ani mapundok gelisah satu Tuan dan icang negak di batu gede itu yang mempengaruhi sarwa putih ngaku antik masalebang makatu tur mapi mapujo itu yang kesana berdendebang mapujo ya jadi gitu. Oh, Nama Shivaya Om, Nama Shivaya Om, Nama Shivaya Om. Ya ngapa kaden mantra ni cangaku? Ngai makasih bene ane ada di telaga. Hidup bene mengejar jejak. Takut jejak yang napokin cangak. Sawireh cangak. Teman memangsa soroh belang pipa-pipanya gelisah satu dicangah jani ngomong cening beajak mengejar cening cegah cening takut dengan bapa jani bapa sing no melaksana tu sawire tugas itu bapa man dalam sana ulian tidak hidup ramah kami bapa keijen keselamatan ulin itu bapa melaksana ngajaran mari kita masriak galang kena benar punya gue jangan ngomong ceneng be aja mau kerja deh bapu jangan matumu di bulan Oktober ini lakarado pendiku ngejuk termuak kelagun cenah ceneng lakar mati aja mau kerja hidup bene sabar sedih kok jangan bene itu takut lakar memasak mati mesaut ijai ratu bapa pada anda tolong tidak bantu pada anda buin mesaut betul ada banana tolong tidak jarang pipa tidak was kesebar
kok yang bener di telaga sawut lantas pecah ceneng pejak mau kejual ceneng jojo lan kemo kedangin bukit di dua telaga anyar mobil mayeh bahkan lan makiset kemo sinah warga di tanah bukit tulisan satu keberangan makin pengen kejantan di sana kedangin bukit nanging lacur pisan kondek takkan di telaga nyar ada batu lempeh gede didu konyang beli tol-tol takin di sana umanang tulang-tulang dongeng gelisang satu telah subuh jani beli di telaga no ini dongeng jani icanga uwe melipatan ke telaga pemudamu ngalir yuyu ceneng yuyu lan jani ceneng kemau makabar makisit ceneng uling di abang mabudoh ngajak timpang ceneng kekejar yuyu nak subah menah rasa kusimanku nanging bengong ya gitu mapinah saja sing saja ceneng yuyu mai menggandong ke bau papa nih sapa laut yuyu menggandong di bau jangan mengkebar terhadap antara patuh raja benel liliana negat di dua batu itu yuyu nepoket bukti icangak no melaksana corak tepokina di duliu ada tulang lima puluh gedeg yuyu lang mesautin cai cangak dong nu cai melaksana corak cai ngamah di palawakin mekejam Jani bawa laki lakar kematian cai cangak icangak ini beli aku yuyu icang beli tulisan satu yuyu lagi melipatan jani ke telaga kemudahan aku lah icangak ngeberak yuyu ulit ngebalik nakat di sisi telaga kemudahan bos kedak kenah yuyu jangan jani sobat cai lakar cekip awake mati jani cai mati sawireh cai subel ngamah tipal cani kekejang ulian besangat penanya ke baungnya icangak maglebu tenas memang pegat turun masin mati jelegai kepot becek pekardi rahayu kepanggi kelungkung semarepura kirang langkung nas ampun om sandi